Mu Burundi umurambo w'uwahoze ari perezida w'iki gihugu Pierre Nkurunziza wasezeweho bwa nyuma uyu munsi kuwa gatanu mu murwa mukuru Gitega. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi n'iby'Abarabu byarahiye gutanga miliyari 1,500,000 z'amadolari mu nama yakirwa n'Ubudage ejo kuwa kane, nayo gufasha Sudani guhangana n'ibibazo by'ubukungu bibangamiye inzibacyuho yayo ya demokarasi. Muri Côte d'Ivoire imvura nyinshi yatumye imihanda minini yo mu murwa mukuru Abidjan ihinduka nk'imigezi. Amazi y'imyuzure yuzuye mu ngo, imodoka zabirindutse, abantu barapfa. Nyuma y'imidugararo iheruka muri Libya, ibura ry'umuriro w'amashanyarazi ni ikibazo kiremereye mu murwa mukuru Tripoli, aho utumashini tuwutanga dukora ubutitsa, n'ikatwa ry'umuriro rikazatuma indi mpeshyi iba ndende. Naho muri Tunisia ibura ry'amazi meza muri leta zimwe rihangayikishije abaturage, mu gihe isuku ya buri wese kandi ya buri gihe ikenewe mu kwirinda kwandura no gukwirakwiza icyorezo cya virusi ya corona.